Testing mic 1212. Muson for Madiana, what two moto the gender aka social media president, aka political gender aka Kumasimayo. First time I heard media, the teacher Jumedia, that's the head of the show. Teacher, I said we delve into matters, what I say, video reactions and post reactions, social media and so. Yeah, funny are delving into the matters. Send me Jumadi 247 abwa for so much from the Jumadi bro. Cayman's a stabilities. Yaka Cayman's son. Or didn't Jumadi now Lotto agent into a seller. Oh, Tina Cron, baby, I'll kill Smith now. You try to corner agent. No trouble command. You deal with near Kojiska commands along one of those who trouble command Cayman's a stabilities or a front to Bronco Junction. And you know, and you'll be a maybe. Maybe interviews with artists or no friend. Moto and over coins up about interviews any Jikakarana interview. What I say, Kemes at time 247. Kemes and Yamishra Sasuna a kusi casual in terms of a atade. So we are fashion Jack. And yeah, no, they are wine, so pump kaftan, African wear suit, and yet kusi casual nubia. Sasuna a Rogers Beauty Palace. So ba ho be ye money bi wa am makeup so e na ordinary we say o ye makeup was sad and ko da bi sa no money bi ho time pa chow be say o ni be ye nwuna se funu da no a for ni chire wa franchu opposite e ye Shechewa bank kona e ye Rogers Beauty Palace NCC na e se oba aja say money bi wo mo se mema to call Rogers Beauty Palace so be see no kama pa aja say ye be dive into matters ye ko have videos upon videos na ye ballroom send so say ye that channel and ye Thursday that channel Friday ye nyina de ni chirem e wo ye Heman Jara Junction abrabo 4:30 ekobo 8:30 p.m. say juma de na duration na ye be wie ye ya de nyina Dr. Lawrence Tete en Obagana asofu juma montimi nyini sinchen ye prophet William Kofi upon akofa eye papa Lawrence e de ne be ye program e wo ye Grace Fire Worship Center juma de ne din tomorrow by this time e chenya kopon ya do for ni anchirim Heman Jara Junction eye Grace Fire de aja kwajeja ho ye ko first video na enye obia se eye papa Larbi eye prophet Larbi so fi okasa na makoma atom yempa ye ko tie se ma eye papa Larbi e kan ye ko bra sisi to open no krana. Yes. Yeah, sure. Yes. One say no krebu ho ayenka. Na no krebu ho a embejafo tie no okotem pass no watie. Open no kre French man na say obese bi nya atwom kasa ma obi apem asem ana apese me kan no kre se de me kan no a. Baba mba choka no kre se de. De mam pepa edi kan say woni ne be di agro won pam na ne ho ansane no. Abuja for ya wepon. Iwa pa. Sa the man pen it wo ya wo fropon ko na kididi ya wo de e ba ayo hadwene yo say no ano ne wo hu say yes be ma ofia no twetwe ne wo di agrenye no kro na wo so aka ware ho ntini ampani se berema didi wo ni ntini mu yes eni ti so wo shi otefo an nsem wo bi owo ma bibiri na sabi wo chima bi fa na yire no mu ba ko ya akohwe ntini na wo chima no okuta Nenyes kan kona de anigie ba. Welcome back, guys. One-on-one with Papa Larbi. And it is a host to Nubian as a papa. A dear ben pan and marchery. A year bear oba and common. A dear oba ichiri. Nana Papa Larbi say. Bear my dear. Ubet my baby beer, no baby beer. Bear my dear. Ubet my more baska. Ubet my entertaining oba. You will do everything. Ebema oba ni aje. But adia pa obeya eba ha oba. Eya ho kani, say ya ompena, say ya oba bi kura otwe from adia wo ye eba ha no pa ye say. O bema no ho beba na oba ne ho ama ompani. We so panyini na eka we nyam na meka ho. Eya Papa Larbi. O say adia ma, you know mo ba wiase, echiri ba ko wiase no. I'm really shocked. Me angasa no me share no. I was like let me tell Papa be can asem different but the copy Papa no say who live oba unhappy e won pama I think say ade oba chiri ba ko wiase no any Papa any me mani be hard no pa and let me be honest with you I me mani be hard I me mani be who say oh they have money ti nya time kra mama no do you get it nti ono
na bema ni bi okro na ere bia omo down occasions you get it but papa la bi person kire say bema de o bema obani age won pam ebeboa o chance o bema ni sika o be bibia. I'm really shocked me in common odie no but the tietie ma bi so a the all can real e man de o mu chira na say one ne beda na mama e man bi come na media pacho me de o TV family because me nyam na meka papa la bi na ekra meka bi odi komo obusa host ni say on ka no krenkyere no ana on twantro onye nyaatwom ana o real fact or pen no krepa wo wiase ana host ni say here me pen no krepa wo wiase no say ene no krepa wo wiase pani be ma de say wo begya wo yire unhappy unsatisfied on pem say no yire beda na ho beba na yire ho ma de Jack enti obani bi wo ha e bia ofre no oba fi na da na ase bia efiti okoro fre so omra ase ana och make say wo experience Gyimah wo experience bi da woni oba bi akoda fe de asa fe wo fre no bi ma big man papa la bi pese wo kire say de enti ana mo ne mani bi da e mani bi mo kwanam no mo da afe de wo fre na ase on na mo so style bi no ni nyina ne say mo no mo koda ye no mama man feel happy e won pem enti de mani bi mu ye na na yeah, aso no bani kono yenyi spiritual something jin cost real bro o ti so no ba bia ko siampam o di no ase we yeah no mama ko gina gen so pa but e be wi a chiri ase wo frɛ gen so sambra on pese obeba na papa la bi pese o chiro say onya gen na hwe o ko man transportation kama uja na kwan kama bi ko ba ko entertain ne kama ba de wom nie empam nkoma no anko wie NCP sita aja se obai wada no homa ai kodon cancer lewen Gyimah bia obai wada ne kokuma no Gyimah bia obai wada ne ai baba tunde watunyu bia holy rena ene enuma kese swans kedu bobita kese donkin o ma raps kese o ma verse kese enya no na obai ya ne pe o se ne ndai dogi ni woni yi aja se boy wana and I gave it me yere no me pesa me warren ti ase unya na ojeja ndabi ise wo chema na ne boys muntie ni yo obabu how do afan so gave it me krokron en krokro ba bi ada efiti ne de ko wo chi oba won pema krokro da wono nti na mani bu no oba no botu kai se me de wo me nyoma me ba ne mate ase this time de ba wo mo agro pa asem na me mate ne de me fa mo adwene no ti akua o descend Ghana dia ye be ye hu bia ngalista se mesima wo na so awo me no e say die ye be wo ho angasa because ye say ya wo mo mpamu a mu fili okay dia ye be wo mo pa mi donyame be kachire mo e ma no muntie ni we mi ana mi gina me ma ni nyina nam nam dia mamo me ma ni nyina se me kan kire mo se is yesu afa ho adwe ye ni oba bi say oh we dey me serious girlfriend na me krokod me wo masa de o say the way time wo ma say boys ni bi obiti bi chima ni no ma wo mo the way time wo ma ni bi ni sa na mo chimo girlfriend mo yire no mo serious wives ne mo wo mo sabi because o say na say o yire kasa ho rough anya bibia akoma de obo kama fa ba on timi wo no memba ni bu amukwa abonta na makowo ma ni ye mo ba fia na mo yire no ma abesoro mo na abechia ho ato ja sa mo asem no wo yire wo no we didn't also want to crown so I want na abantini so no odia abantini no obi e wo bi o we re wonu manu tanyina fa ho so ateta bi wonu manu so wo wonu because ade asofo Larbi ka no mate asem afri sofo panyina no tira mani abere no emfa nya agudi o ja se na ye de asofo ye Christopher na dogi kura ma iri bi na no da hosa Gyimah dan na to bi adan no me man skills Jack e man Amon kan kire mo udi agoro kwa komo bi no awo ni ye udi Gyimah wo che oyire na ajeja na kwa komo bi no awo ni ye nti na ba hu sikani bi na ho ne watchman no owo bi bo aro entinia watchman no kuta no jai sofo enya Bible verse de e dey support you bisa jo crack onya Bible verse support you o che say o say so be di dini ntini wo say ntini ampani se berema didi wo ni ntini mu yes eni ti so wo hio te fo an nsem wo bi owo ma bebiri na sabi wo chema bi fa na yire no mu ba kwa ya akohwe ntini na wo chema no okuta so penyin nsem o kan no
ne say nya goodie put me jokes na aside they take seriousness na what say bema de jai say oyire odada no ase unwo ni ye no say de utimi chibi wa wonte na utimi wo mo no che oyira wo no wo kona wo twe no na one ne pim ase de mo konto kwa no mani film man ho sepe no ebu akro hia na yire o ma na yire nam kura ase enye se da kila ne onye hwe ma yire nye se nsa agudu wo mpam mo ma no odi e fanoma di agro edini e wato moto general ke social media president ke kuma semeyo ke political general nyame anyobia first video eye Papa Larbi. I really respect this man a lot. I just say this time we be keys now dey tena ho now dey you say we dey una nyankopon nua no now dey tena ke kan kwasasem ene ne ofiri nyame we dey da bia obi ofiri nyame aboafu na wanga za kora ofiri nyame what to say tikoma e konfobia so say konfobia don ofiri bonsam da akonfo ni nyina je to so nyina ofiri bonsam ba nyame asofo ni dey eish omo ntia se na we ofiri nyame na we ofiri nyame we dey yo sofo Larbi na e ka no enja wo yire se woni na kodam pam na wa woni keto bi na wadan ho onya wo yire mane nya satisfy won pam o time mane teta o don so mane de so ye bia mane nya bi so fo asem o ka no ye ko another video se no se dwumadi ya me di aboafo bi na aso masem dwumadi e bi do Gyimah stabilo trees se wa ba kumasi kodwam a o peloto agent wa se wo pa na nya Gyimah stabia wa ja ho ono single one time ba o ginam 550 ba o ginam se loto agent ni bi dwane no nya ne da because of a big adam so shenechi yade nyina Mr. Frank na hot akuku da mi na sheke me se chi no nwane da bia ogina mo yesa abela ba no da bia ogina mo da se o me na aso masam de jumedi ebro ye ko another video we so a video of Papa Larbi na bi me ko mra se bibi wo ye wo bibi wo abrabo mu efa ni sunsun me da wase spirit die ne diwachi e wo abrabo mu wiase nyo bia na de ne bafo me be yi sa nyo bia na de ne bafo mu wo abrabo mu a e be yi eya ko bo krum hini dia yi bo krum hini dia hwe se be yi a bo president o tesu dia hwe ubom dia ngozi an kwa mechi are message akwa dia ye ya chi are no bia o wow na se papa live mu no eduru bre bia obi wo ho a edin se wo de ne beba fom ana me kwa kubitu se edin emfa because sunsun bi di wachi oh Jesus Christ oh I'm telling you abo so one hour G no na dodo G ni dindie no ma won to me so onyo Yakobon ba osiso nyame wo ya fa hwan ne betumi ne yedi asie opim beto benkum opedu beto ni fe binkan na de waniwa na obehwe nu ahunu against foi. Welcome back guys, so ko video of Papa Larbi said them catch on jumedi amidi abofo bi adaroma kusi casual Gyimah stabilo trees Rogers Beauty Palace and a prestige court so abakumasi kodwama na obabi tse santase patase side ona wo peye hotel Adelphi pa apartment Adelphi nye prestige court ajak oja ho kokoko bin new side junction also we prestige court mama baby Adelphi good pa what I say serene environment be beard does not come now come what I say you ko hear video of Papa Larbi odin komo about spirit or chere say nyanipa bia na etimi yani bibi nyanipa bia ebia me gina me ho ye shipa but ebia obeto be pem dan nyanipa bia na yani bibi no papa chirom say ade na ommo okrom hini dua okwa okrom hini no bonu dua ene ne ka akuforo na ka bonu dua sano peso chere o cite examples genti o peso chere say nyanipa bia na ye yani bibi ebia you may see bia menya do crack na mo bia ohunu say onyo bia now you over try ebia deep down or bond bi nyanipa bia nyankropon bond na do crack you may not know over try nyabusum bia ade ase o nyankropon obiane de ono wa ase obiane de wa anti enya o se ase obiya mere big man nyo obiya na mere sa wo wa nyankropon kasa di na chi nyankopon wada chema no big man ya de ye no obu ha oni nyankopon apam upon jokes bia obehu ye say ye bibia bi but apam ani nyankopon no jack don't go there menwene hwe bro menwene hwe untimi nyame hwe because me nyankopon mapam bi Papa Larbi asema o karo no enti enyine o street o de ye say o street street ye obi wo ha o ye untouchable
won say munyam timo baby scatter see ya won say sakwe ne won na nante sa scatter currency ma yenche ne da won na ma scatter si ma yenche ne da won na kura na ma yemom piam say fafon bra wo hye bia but bo won hye bi da apamoni nyankopon hwe say bibi sa anto no bro jisa no mani di ona ofa nyoma tra say o wodi bibi ye tra o ye hwini wo amanfo bi bibi di say bibi ho nti bro hwe wa kwan na wa kwan yi nye obia na etache no menya wadwe say wo ho no onu obi asan a wo betra say obedi ni bone obi okwa ndi ni bone lembia na chicho obi wo ha ye ndi ni bone agudi o obi wo ndi ni bone say oni ne nam onu wayi na komom nyina na onam ba wo de wa fa wadwe say wo de bone na obedi no big man o ha ti Jack papa la bian kasa mu onim ana me pese ebe mo se ye fa bibia agudi o nya bibia na agudi o bro we have spiritual life you bibia bi ye be di agro bia you bu ha he or she doesn't play with the spiritual life bro bibi o ana afena betena say kudi bibi me de mo na ni nyankopon ana papa la bi kan ono wote wote bibia ntimi nya na hwe because of Jesus Christ ebi aso wo de wo ntia bibi nya hwe ene ye wa life but me de me gina hayi me ho ye wa hwe me ho nya wa hwe don't try because o try kura na me nyankopon so ebi free by the say wan kasa wa witness bi o akwantu ye tui ozo wo say akwa ni nyankopon so ntimi srew ono obi san a nya obi ana ye ni bibi nti obi na komo no san a men try so be ni evil bro obi wa ye ni evil kura o ko woni mana san ko sia wa you get it nya obi ana ye ni san nyoma hunu nipa le hunu nipa I say, "Uno be na mo try say the bia say opese uye ni bone but I say bone no wa ye kura na asabe si wa so so jai chiro se sani pa no ye nya ne bone se sa no mo ye nyina si o uye human bi ne de enye bu a wo so wote ase wan ti ase a wo be ye onyoma basa adem ne de ha obi a wan na ba ha wa big man because wo be try no mo be be kura no bi ya de instead of so the clean mindset na wa perseverance wo pursue na wa yiwani asumasi de mene na mo ase oye baifo bi na no de akwaji bibi obi ankwaji bibi abro na wo sia na motete nkomo bi na music ne na we wankwaji we wankwe jai ana nka ko fo mana no mo ye adwuma no ko ma BTA nka so fo mana no mo wa no ko ma BTA tiene ye se kwaji bibi de be se bibi man ka akonfo na mana asofo no mana ko ma tekili bro ye wo ye na yire ho ye na fa so tirim se wo na nka sa bibi ti mo o se pie na gidi. You get it? Edini ya watu moto de gender Friday bia wa Angela FM ne papa Ike me amade nyina international host oba kuma se ye radio host na papa Ike nka ho mo nyina mo yankwada ye papa no oye father of all ona na ma ye nyina ye ntaba ma kakrakaka wata ze watu moto nyina papa Ike mo wata ze omo she chinti ho de ne ma ya sabela ba no yimi firi menye you get it papa Ike ntia ne bibi bituma de yeso aboafo no doso. But for now, me borrow a Neat FM. Na makokutie eye me aka sama de nya me godfather Ola. Me so ama ye nwa ma no kwan so munni komo bi about eye fella mon comment to say and to calm down. Fella only sells products authorized by the FDA. Alleged into yanko video ni mai say. Fake, by the way. Oh, please. Put on slim tea. You can't say it's fake. It's fake. Is it not fake? A fraud. Is it not fake? On fire and the body. And I have started talking about this long time ago, and it's not just Fela Makafu alone. When she started doing this thing, I was talking about it. People said that I'm jealous. You people, you go and do your body, go and pump fancy to your breast and your butt, and you come and sell a tea that you've imported from China. No, but you see, let's hold on, Abena, let me make my point. If you cut me like that, people will not understand me. Make your point back. I'm making my point. You go and import tea. You go and import tea from China and wherever it is that you people get it from, and you come and sell it to the ordinary Ghanaians, telling them that this is what the tea does. And it saddens me so much that sometimes the FDA goes ahead to approve some of these products without necessarily doing due diligence. And it's not just Fela Makafu alone who has undergone surgery. Chichi Neblet has undergone surgery. That's her. But Reggie Truvine has signed Chichi Neblet on to sell bat medicine for people to buy. To sell slim stomach medicine for people to buy. Are you people all non-liars? Welcome back, guys. Jack. Sir. Fela mo sense na won say no medical de hunko ma wi but sa o mo was slim team bro
One kasa wa o say mami aduane a wodidi no time nkra anye time na wodidi nye slim tea no de eno anya hwe ma o obi why say cinema for na no mo Sunday special no mo America no mo joge mba no masa betena wan say no mo club no o mo di mutu wan kokola nke yan ha me dira be say wan ko joge ne kranke enti mami wan kasa onim say e bot for kra ube oda pizza e bot edupio ubedi bankuni tilapia woso so pe ye fe flat tummy fela no na ka so flat tummy ye fa bibia on na ka kire wana ono de oya yo ambassador nti de woso oya na o di deceive na beto no na woso oya ono onya hwe she has done nothing wrong bro ye kroma no say FDA for now say you rom ade beba o manim na bebo a FDA for no betwe sa me kai say me try say me ye no ma bia mankofo bia product correct product any no kama ma ko FDA up and down no story so bro no papa there you see this na na flat terminal we to kakra kwasa asem so just say kuro na nkasa na Gyimah no do too much ade bebo o man there ye be stress wo sa serious o mo de momre save die for mo de mo sam de mote miamini some ba mo office Gyimah ni dos bro sa drone na we to ba ye kese na we fu munya Gyimah na mo kan kire mo kro mo for man say omo show mo die me na mo nya sa adufuru pe no ha be ma de wa pia about 12 about 1 chinchine twan ba ku ni tilapia above na udia be gumi me mo ki kasa se men kire mo kola no na mo ko se Gyimah no ma mo ko pa Gyimah ni binye na mo kra mo kra dwene be na wo mo uni adwuma ye wo se me ko pa flat time adwuma ye o de mo ndada let them be deceiving you guys e be duro be na mo say anwe so pa kwase aga sa se da fom ka o ma fa kura dada na wo da fom ka so just for e ka so mba guardian ko mo fa no fom ache mo bi andada ha no bi bia kwa so anu e be fa no fa na ka no biskan ka ma fo bi bia ye hardness o be se onya flat time ya ko training ya gym o be nya flat time nti na man fo ko gym ko pese pass e dey life mo dada man sa na mo man for pressure o so foot se dan se o kura akwa yi wo fum dem no mo deceive man no mo so man o dey also dey tron Gyimah mama oba bi dada no more pressure and jack wife is so any to jack wife o dey Gyimah wa mama me an fro se me ko me to abofunu wife o dey monye moto no kwa ye o ha na da ko na ejedam ten e to na papa ya just ade bia nyensa nim bia na mo ma ye to guso bidunya mi o ade nyensa nim bia na ma na to guso se de bo te se me ma no so nya ble se che nya bibia ade me ma no so ne ko te ka se ade obi oni oba bi be da se just ye Gyimah we na go ni ko asembe kren ye ko ya na ye bai we so bo se boys bet 4 5 ani jack e dey no mo we jack boy say you bia bo obetimi ne gena da be 2 hours gay you need that 10 hours only that 20 hours or call Bejikeska ha ho mo me ente no mo bia se o say you trying ente no mo bia say bro I don't dey we be wasting our time you obi na e wasting yan ka say time na ne youthful time ye betimi na bia ma wona na ye na oh we are free to do whatever we are doing nse wan kasa woni bi na shasi o ba otimi shebe na say hey we dey ye nyina ye one but we as another level be there ye bia nyame hwe ye nyina one day beji boma ma ye nyina se wo chichiri bibia de beje tama se wo chichiri hwe so ha beje tama ai ntina ye se o ma me ewu na se wo so da ye nyina ma be pie se ye be ye dwana me adi o ma be pie ma ya hwe ba wi abo jai no mebu wa mo fela ono kura ne se kura we so ama no ena no mu se ka si mu fie no ma wa sisa no ma so o ko iho o ko kura asena sanya mbo na wo ba kuma si di ma wo ba we sua nyansa udin ko fi ma chao o ba ka se o we ni paboni ni na ya wa ha ye nyina we die here e dey ne wa to motor general ke social media president ke kuma Simeyo o first time na subscribe to YouTube channel, leave your comment channel to say me Gyimah di ankasa me die talent show, you get it but o nuanom bi o maami bi a o ya nwumi abokire mo ne ti do mbeka kire why because Jack what found so you upcoming and kwase anyom na wo bona kese obi anka we nkire
Now we say over the blue. In town, just what? Me wow. GM number no. Oba, are you ready? When you're ready, Kalu Habibi. I'm out.